Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Hari ini keluarga ini lagi sakit ya teman-teman. Ayo kita suntik mereka teman-teman. Ayo yang pertama Susanti ya teman-teman. Wah, Susanti jadi Power Rangers coklat teman-teman. Sangat keren ya. Ayo sekarang Upin teman-teman. Wah, Upin jadi Power Rangers juga teman-teman. Wow, sekarang Boboiboy ya teman-teman. Wow, Boboiboy jadi Ultraman Power Rangers merah teman-teman. Keren. Sekarang Dennis. Wah, Dennis jadi apa nih teman-teman? Wah, Spiderman. Ayo sekarang Squid Game. Wow, Squid Game jadi Power Rangers kuning teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wah, ada lembu goyang-goyang teman-teman. Keren.